singaze sithathe njengalezi zifo esibiza ngokuthi izifo zabelungu ngoba besithi akwenzeki kodwa thina sikhule nje kuthiwa uyaqina lokhu kuyaphapha lokhu udinga ukushawa lokuphela kodwa okungasho ukuthi kwakungekho ngaleso sikhathi ukuthi nje for some reason sasingakwazi ukuthi si diagnoseke kahle thina so bengifuna ukuthi sichaze ukuthi later on in life uma ngabe ize yahamba yangatritheka iyam affecta yini umntwana uma esemdala nje im-affecta kanjani umuntu affecta Yebo sesathola manje initially ADHD kwabu inkinga engathi ifocus kakhulu ebantwaneni kodwa sesayibona nabantu abadala la thola ukuthi in terms of oma goal setting for abantu ungakwazi ukugcineka kahle emsebenzini umuntu nje oyisiphithiphithi ohlezi ohlangahlangene ngoba usho ukuthi nje uyaqine kuze kweqe nabanye abanganakiki usibani akanaki usibani ningazi ngalokho ixanga ngoba akanaki kanti kusho sivele sikhumbule mesithi neurological sisi ubuchopho so meaning the actual brain the functioning of the brain so the likelihood of ukuthi lezo zinto zishintshe is very akwenzeki kalula ngisho kanjalo yebo so sicela nje ukuthi abantu sibekezelane inkosi yami lezi inkinga zikhona zigcwele impela umuntu angathatha ukuthi hayi usibani banakezwa noma mhlambe akafuni kodwa naye usuke enza ecabanga ukuthi kunormal kanti nakabona ukuthi mhlambe abanye bethu asesingathi sesifuna ukumqhelela iyatholakala i-treatment noma esemdalo definitely yes yep hayi ngizoniqukula inqwaba yenu ngeniphosa ngiyayibona lento akhuluma ngazo lokhu ngiyayibona kodwa phela ubalekile phela ifuna le ku-cause i-impairment i-disorder mesithi is a disorder cause it causes social and occupational impairments so meaning ngokuhlala sonke ndawonye nangokusebenza awusakhoni kukhona wonke umuntu vele ozoba nalokuqina nalokujabula nalokunganaki kodwa mase kufika la ekutheni ukuthi ke osa-functioni at all ila esesithi hayi sekukhona i-disorder ngoba sekunendlela endaweni eyiningi la ongasa-functioni khona